Dobar dan, poštovani slušaoci. Grad Bar tradicionalno baštini događaje iz kulture i umjetnosti. Iz tog razloga Urban Radio u emisiji Umjetnost bez granica nastavlja svoj serijal posvećen onima koji se bave pisanjem, slikanjem, glumom, karikaturom, umjetnošću uopšte. Idejni tvorci emisije su profesorica Maja Vojinović, domaćin Šeki Musić, današnji gost u emisije diplomirani ekonomista, pisac Adem Hodžić, član Skupštine udruženja. Šta nam možete reći o radu i načinu donošenja odluka važnih za udruženje? Izvolite, dragi prijatelji. Dobar dan, hvala Šeki. Dobar dan i selam i pozdrav za sve slušalce Radio Urbana. Ovaj radio je trebao Baru. Prvo da pozdravim i idejne tvorce udruženja Umjetnost bez granica, Šekija Musića i poštovanu profesoricu Maju Vojinović, naravno kao i članove našeg udruženja, i da ovom prilikom pozdravim i nove i pozovem nove članove koji verovatno da u svojim fiokama negdje drže nešto lijepo zapisano. Rukopisane tih, tako. Da bome, pa da izvade to na sunce. Tako sam i ja počeo, tako na nagovor Šekija. Što se tiče naše skupštine, imamo pozamašan broj članova. Udruženje ima svoje organe. Skupština kao najveći organ, zakonodavni organ naš donosi formira upravni odbor, izdavački savjet i umjetnički savjet. To je skup ljudi koji su sa integritetom i koji potpuno kompetentno odlučuju i donose i biraju izbor radova za naše članove zbornih radova. Da, bome, za naše zbornike, i već smo izdali 2 zbornika, a vrlo će brzo biti i 3. Oba zbornika ukupno sa oko 120 radova, svako ima učesnika, a svako ima od 2 do 3 objavljena rada. U njima jedan u prvom izborniku se našlo oko 70 učesnika, a u drugom 50. Kao udruženje imamo dobre saradnje i sa ostalim udruženjima, kao na primjer imamo jako lijepu saradnju sa udruženjem Zenit, gdje razmenjujemo posete, druženja, malo književne kritike obostrane. Da, bome, tako da se srećemo i sa prijateljima i koje nismo ranije viđeli, koji nismo znali da pišu, koji imaju lijepe stihove. Tako ja, na primjer, sam posle 40 godina sreo svoju profesoricu Nataliju Novaković sa oduševljenjem kad sam vidio da ona izuzetno lijepo piše, lijepe stihove, a ja sam mislio da ona samo lijepo pjeva vranjanske pjesme. Pored Zenita, evo, recimo, imamo lijepu saradnju sa galerijom slika Vega, Jovanke Ljubenko-Matunović. Mogu reći da smo imali lijepu manifestaciju posthumana koju je održana u prostorijama galerije Vega, gdje je bilo izloženo preko 150 slika iz raznih zemalja, ne samo Europe, nego i oko 17 zemalja i sa cijelog kontinenta, da kažemo. Pored Evrope ima i Brazil i Urugvaj. Tako. To je nešto bilo jako lijepo. Učestvovali su i recitatori, i proze i poezije, bili su mladi sportisti, bilo je svega izuzetno jako lijepo. I vi ste učestvovali na toj manifestaciji. I ja sam tako imao čast da odrecitiram jednu svoju lijepu pjesmicu i tako. Tu je, recimo, vrlo značajno za ovu manifestaciju je i to što je poslije te manifestacije došlo do primanja Crne Gore u toj organizaciji. Najvećih umjetnika. To je jedan veliki uspjeh i značaj za nas. Jeste, to je, direktno je tu sponzorisao princ od Monaka, drugi selektirao je Ciancetto Formentini, znači velika je čast bilo za Bar da... Bilo je predivno večer. Predivno večer. Šta biste nam mogli reći o početcima vašeg pisanja? Kad ste počeli, na koji način, gdje i tako dalje? Pa ja sam rođen u jednom lijepom i prelijepom bihorskom kraju u Trpezima, mjesto poznato po raznovrsnom župskom voću, poznato po dobroj vodi,
po Teferić vodi, a poznato Boga mi po dobrim ljudima. Tako je. Školovanje sam normalno u rodnom kraju, osnovnu školu, gimnaziju u Peći, a zatim na Niškom univerzitetu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Tako da čovjek mnoge stvari nosi iz kuće. Recimo, moja majka je imala jako nadareno smisao za dvostih objektivizma, koji je jako inspirativni su bili u svakom momentu, bila loša situacija ili dobra situacija. Otac je imao toliko široko pamćenje, dugo pamćenje, da je ono pripovijedanje s kolena na koleno koje pamti duge godine, po nekoliko vjekova, čak ima priča i događaja iz vremena od 2 do 3 vijeka. To je nešto što je mene jako inspirisalo, a inspirisali su me iz tih priča ljudi i likovi, ličnosti koji su se o kojim se radilo, pa sam razmišljao da li današnji čovjek ima i danas takve karakteristike, pa sam kod mnogih slučajeva našao da vrlo malo je danas tih slučajeva da ljudi mogu da se takmiče sa nekim događajima iz tih priča u humanosti, u obrazi, častu, poštenju, čojstvu, junaštvu i mnogim drugim dobrim pozitivnim karakteristikama. Bilo je ljudi nekad što kažu. Tako da sam ja u toj zbirci koju sam nazvao Kantar za čovjeka, kratkih priča, da bome obradio pozamašan broj lijepih primjera i događaja i sa namjerom da nešto poučno izvučemo iz svega toga, iz tih priča, da izvučemo ono što je dobro, a da zaboravimo i ostavimo ono što je zlo. Pa eto, tako recimo, lijepo i dobro da pamtimo i činimo, dok loše i zlo da ne ponavljamo. Tako je. To bi bila jedna preporuka iz tih lijepih, kratkih priča. Ima i nekih dužih, ali eto, nazvali smo i kratke priče. S obzirom da mi je ekonomija struka, pa možda i profesionalna deformacija, ja nekako odmah pribjegavam analizi i uporedbi u ovim slučajevima. U ovim slučajevima te vremenske distance, gdje su za čovjeka bili bolji bilansi. Pa prije ili sada. Moj zaključak bi bio teško da bi se danas mogli ponoviti događaji iz nekih vremena. Tačno. Kada ova knjiga Kantar za čovjeka bude ugledala svjetlo dana, čitaoci će moći sami da procijene koliko sam u pravu. Možemo to kasnije u toj knjizi da pričamo, a sad malo o studentskim danima iz Niša, kakve su aktivnosti tamo bile, šta se tamo dešavalo, jeste li imali sekcije kulturne, literarne, učešće iz tih studentskih dana i tako dalje. Pa, osnovni dio poezije koju sam pisao tada dešavala se upravo za studentskim danima i to je već prošlo 40 godina i one su negdje mirovale u fijokama. Sad će vidjeti. Zahvaljujući našem Bešekiju, ja sam došao na ideju da to oživimo. U aktivnostima na fakultetu učestvovao sam u raznim društvenom životu fakulteta, imali smo više tih sekcija i najbitnija za mene je bila u tom slučaju formiranje književnog kluba. Pri fakultetu? Da, gdje sam jedno vrijeme bio urednik, novina, jedno vrijeme predsjednik, pa smo imali časopis koji se zvao Trend, pa smo promijenili naziv posle nekog vremena, pa smo pravili Tragom vrijednosti, pa onda je iz Traga vrijednosti prešao u Omladinske novine. Sve je ovo bilo jako lijepo, gostovanja po raznim fakultetima, književne večeri, održavanja. Tu se moram sjetiti mog profesora Dušana Kostića koji je izuzetno pisao jako lijepe stihove i koji je I priče, sjećam se u Beogradu, njegove priče. Koji je redovno posjećivao naše književne večeri i družio sa nama te trenutke. Ja kada bi napisao neku dobru
lijepu pjesmicu, ja bi ponudio profesore, pročitajte ovo, valja li ovo, nešto, on bi to pažljivo pročitao i onda kaže, sačuvaj to. Imali ste gostovanje na radiju? A to je posebno, znači, imali smo jako dobru saradnju sa radio Niše. Imali smo u njoj šamanskoj formi, imali smo svoj termin, nedeljno po jedan, redovno, i kada sam pozvan da učestvujem na toj emisiji, to je bilo za mene ovako malo nešto, velika čast, a imao sam tremor. Da. Ima li neka pjesma iz tog perioda sa radio Niša? Normalno. Tu pjesmu, da, ne mogu nikako zaboraviti, jer je bila prva koju sam javno pročitao, odnosno izrecitirao na jednim talasima, tako kao radio Niša. Bravo. Jer se sjećate te pjesme? A sjećam se voditeljke koja je isto bila jako lijepa. Kako se ne bi sjećao? Znači, noć duga, zimska, hladna, a meni kratka kao letnja, topla, sa njom jedna noć ljubavi. U meni duh, duše i tijela, oživjela Mona Lisa, u postelji bijeloj otvara mi snove neviđenih svjetova. Ali što kratka bi jedna noć ljubavi. Bravo. Jel dobro? Dobro. Idemo dalje. Šta još od aktivnosti pri fakultetu iz tog perioda studentskog? Pa evo, imali smo razne teme, Povodom tih pojavnih oblika u današnjem vremenu, više nema događaja kao, na primjer, nekada smo pravili kuće uz pomoć prijatelja, kopali smo temelj, izlivali smo ploču, pozivali na dizanje rogova. To je bila čast posebna, zadovoljstvo. Danas toga više nema. Pomagali smo se i u pisanoj riječi, davali mišljenja. Normalno. Tako je. Danas su sasvim neka druga vremena. Znači, sada nisu ni svadbe kao što su nekada bile. Da. Danas svadbe imaju drugu formu i drugi sadržaj. Sada više nije važno nešto što je mnogo bitno za tradiciju i za život porodice, nego su neki komercijalni računi bitni, recimo tada, u tom vremenu, jel da... Jeste, dobro, bilo vrijeme humanizma, renesansa. Čekalo se da je bilo važna djevojka, nevesta, pa se pitalo je li iz dobre kuće ili iz dobre porodice. Danas je to više manje važno. Komercijalno, došlo vrijeme materijalista. Tako, složit ćete se da nikada nismo imali više nego sada. A da nismo više zadovoljni nego sada. Dobro, to u materijalnom smislu, a manje u duhovnom. Tako da recimo, sreća čovjeka je u onome što ima i na tome trebao bi da bude zahvalan Bogu. Siguran sam da bi naš prijatelj, gospodin Hafiz Bulgari, sa ovim saglasan 100% bio. Tako je. Poštovani slušalci, slijedi muzička pauza. Nastavit ćemo priču sa našim dragim gostom. Izvinjavamo se dragim slušalcima Urban radija zbog prekida Facebook streama. Nastavljamo emisiju Umjetnost bez granica. Današnji gost je Adem Hodžić, diplomirani ekonomista, pisac, zastupljen u zbornicima radova. U pripremi su mu zbirke pjesama Volio je život i priče Kantar za čovjeka. Šta nam možete reći u vezi sa vašem učešću u zbornicima i u vezi sa ovim pričama i pjesmama? Pa ovako, kada ova knjiga Kantar za čovjeka bude ugledala svjetlo dana, mnogi će čitavci sami ocijeniti je li današnji čovjek na dobitku ili gubitku. To je isto tako lijepo rekao i naš prijatelj Miladen Trifović u svojoj zbirci Otrgnuto od zaborava, pa evo pokušavamo još puno toga da otrgnemo od zaborava. U jednom dijelu nešto u mlađim godinama zbivanja imamo jedan
tekst otrgnut od zaborava da ostane među nama. Jukina harmonika, koja se nalazi u zborniku 2, da, u zborniku 2. Mnogo nam se izvorišta zamutiše, mnoge rijeke obojiše. Nije to htio, nije to volio. Volio je nešto mnogo uzvišenije od toga. Nešto zbog čega se čovjek rađa da bi to doživio. I osjetio svrhu svog života, onoga što mu je Bog dao, život. On jedini i niko drugi nema pravo da posegne za njim, osim stvoritelja našeg. Slivaju se sa bregova i planina niz zelene Bihorske doline divne note gdje ih prikupljaju talasi rijeka što izviru ispod vilina razboja, prenoseći ih daleko, ulivajući se iz manje u veću sve do Crnog mora. Prolaze kroz lijepe, duboke zelene doline, milujući, bruseći svaki ljuti kamen, kao da ga želi opitomiti, kao da mu kaže evo kako brušen možeš da izgledaš, tako lijep da ti se najveći vajari mogu diviti. Niko kao voda ne može kamen kultivisati, ali nikad niko saznat neće otkad voda sa kamenom radi. Tako je, bravo. Samo Bog dragi. Bože, oprosti nam, ne znamo što činimo. Što li se tako zove što je crno? Znam što je crn obraz, mislim da mu je dno crno. Zašto bi se tako zvalo? Od ovih istine čak može biti bolje jedna kletva koju sam često slušao u Bihorskim kraju. Kletva koja se čula kada bi majke svoju ćerku gradile. Mada bi majka ćerci karala, onda bi je uputila i ovakvu kletvu. Kćeri moja, da Bog da Crno more takla. Neprimjećeno jedna suza kanu otkotrlja se na harmoniku i tu se izgubi. Pusti ove doktore, ne znaju oni ništa, reče njegov ljekar, baci nalaze i papire iz ruku, sjede pored njega i zagrli juku. Ova harmonika svaku bol liječi, dok sviramo i pjevamo ništa nam ne može biti. To nam je najbolji lijek. Dok sviramo i pjevamo znaš da se živi, a ko pjeva zlo ne misli. A posle, ko zna, možda će neko o tome pričati ili možda pisati. Izgleda da nas sve čeka neko more, neka rijeka i zemlja crna sigurno. Jovo, brate, ima li lijeka mojoj muci? Hoćemo li još pjevati i svirati? Ajmo, doktore, onu našu Bog će, dragi, znati kome će li drugu priliku imati. Ovo kao u pjesmi, stih se naredi u suzamu kanu, snaga ga izda, prsti ne slušaju, harmonika učuta. Utišaše zvuci, slavoju mukoše, samo žubor rijeke osta, da na svojim talasima suzu ponese prema nekom dalekom dubokom moru, preko brda i dolina koja mnogo pamte. A ovo me sjeća na jednu pjesmu Rista Ratkovića, kaže Lim u Drinu, Drina u Savu, Sava u Dunav, a on se zatekao jedan put tamo i kaže već je dan na laku noć, s Bogom djevojke sanjajte zavičaj, a ja već vidim, evo moj Lim teče po Crnom moru. To je ovo iz ove kletve iz priče Jukine harmonike, što kaže majka da Bog da ti... Tako, ovo smo malo fragmentalno pokazali, ali eto. Ima li neka pjesma iz zbornika koja je interesantna iz prvog ili iz drugog zbornika koju bi mogli da čuju slušalci Urban radija?
U prvom zborniku, evo, pročitat ćemo jednu pjesmu koja se zove San. Zaspa na jastuku mekom, zaspah i zaboravi na svaku muku. Spava snom mrtvijeh, spava snom kada sanjah. Proklete omče verige i lanci, trapovi i klopke grijeha i sramote. Mišje jazbune iz miske rupe. San je. Razbih okove, poruši bedeme, zmije rastjera, golubovi bijeli poletješe, uhvatiše se ruke. San je. Pod nogama zelena livada, krvavi zalazak sunca dolazi negdje se zapada, krupne kapi, suzne kiše, s neba se slivaju, pa na sunce biserno svijetle. San je kad nas zanos i istina jave na vrh pobjede i ljubavi izniješ. Interesantna mi je jedna priča o hodži i kad ga je zvao jedan tamo, ne mogu da se sjetim tačno priče, da je sin njegov sa nekom djevojkom tamo zatrudnela i tako dalje. Pa da li bi mogli da ispričate tu priču slušalcima Urban Radija, kako je to bilo? I tu ima jedna fantastična poruka kako treba biti čovjek. A to je malo duža priča. Nije ali u nekim crtama skraćeno. O čemu se radi. Znači, osnov je bilo postojanje dva dobra prijatelja koji su se znali, cijenili, poštovali međusobno. Tako da je jedan došao u veliki problem. Njegova se ćerka zaljubila tada vodeničara koji je živio kod njih. I eto siromaha, da kažem. I eto tom prilikom se desilo, ljubav je ljubav, devojka je ostala u drugom stanju. Normalno u tom vremenu obraz je bio broj 1. Čuvanje obraza je značio život. Tada se i poštovao. Za razliku, evo što mnoge priče kažu, danas je sasvim nešto drugo. To bi možda bilo normalno neke stvari. I prijatelj je imao u prijatelja poverenje i pozvao ga na dogovor da se posavjetuju šta da učine, šta da urade, ima veliki problem. Prijatelj ga je saslušao i napokon rekao dobro, naći ćemo rješenje. Otišao je kući, sutradan nenajavljen uzeo konje, pozvao svatove i nenajavljen stigao pred kapiju u dvorište kod prijatelja koji je tražio pomoć. Se iznenadio, začudio šta se to dešava, odakle sa svatovi, nije razgovarao sa nikim, dogovarao. Kada su seli u velikoj sobi, sa ustećijama tada, jer bili su šifteti okolo, onda krenulo je redom kako je po Božjoj zapovjedi. Mi smo došli da prosimo ćerku, čovjek bio skamenjen i se rađe, istu tu koja je noseća, ja? Da. Zapucali su, kako je tradicija, puške da oglase veselje, veritbu, svadbu i tako. Oni su istoga dana na drugog konja uzeli nevestu i poveli svoj dom, svoj kući. U domu novome normalna, pozvani ljudi, svadba se održala, sve je bilo okej. Ta situacija je tako normalno živjela, nije prošlo mnogo, rodio se sin. Da, to pročitao sam da je majka umrla na porođaju. To je interesantno. Majka je umrla, ostala je sin. Sada jedno veliko dijelo koje je učinio jedan prijatelj prema drugome prijatelju, drugi prijatelj vraća. I još istovremeno velikim dijelom on odmah kada je čuo posle sahrane drugog dana, doveo je mlađu ćerku i kazao, evo, dovodim ti drugu ćerku. Da. A sad ide priča, tamo sam razumio da sin je rasto, pa kad je bio punoljetan da se zaljubio u djevojku od ovog što nije hteo da je uzme. Tako da hodža je bio na izmaku
ono što kažu, da umre i onda mu je saopštio da mu je to sestra i tako dalje. To je vrlo interesantna priča. Tako je, ali da to ostavimo... Da, za čitaocima da... Kantar za čovjeka, tamo će biti lijepo ispričana. Šta biste nam mogli reći o ovim knjigama koje su u pripremi? Evo su ovdje, neka ih zabelježi kamera. To je zbirka Volio je život i ovo Kantar za čovjeka. Znači, ovo šta nam odatle možete odvojiti kao interesantno za slušalce Urban Radija? Ovdje je... Koliko tu ima pjesama, kakve su, o čemu se radi? Volio je život, tu će obuhvatiti oko 70 pjesama. Znači, iz vremena koje su čekale faktički od vremena studentskih dana, a to je 40 godina. Tako je. I sada se ja sjetim mojeg profesora koji je rekao, sačuvaj, ostavi to. Treba će jednog dana. Ostavi to, sačuvaj to. I ja eto, zahvaljujući i njemu, zahvaljujući i tebe, naš dragi voditelju, ja sam evo danas uspio da to pripremamo i da radimo na tome, da se angažujemo malo i da to ne ostane. A o pričama smo malo prije si počeo da pričaš. Ima li neka interesantna priča? Pa ove priče, evo, znači ovu Jukinu harmoniku i ova događaj su mi ovako jedne od jako važnih za ovu temu. Tako da ostavimo da čitaoci to, da ne otkrivamo sve. Ima li nešto što biste rekli, a da vas nisam pitao, interesantno za emisiju? Pa, ne znam, imao sam još jednu lijepu pjesmu koju je da naš prijatelj uvijek volio da čuje. Ajde. Džep. Da. Žedan sam, a nije sam ni sit. S cimerom svojim nad knjigom se znojim. Velika je vrućina i žega, velika skupoća i štednja. Popili bi nešto, ali nemamo zašto. Pozajmljenih par dinara pođu da potrošim. Grickamo pivo, stomak, glada. Bi nam lakše. Kad u džepu nasta tišina mukla, ništa. Tako se tiho krevetu svome vrati, još uvijek žedan. Dok u džepu dinar jedan tužno ćuti. Mučim ga, premještam ga iz nogavice u nogavicu, ali on nijednog više ne može da rodi. Bravo. Dragi slušaoci, ovo je kraj današnje emisije u kojoj je NVO Umjetnost bez granica. Imao sam još jednu zahvalnost. A može izvinjam se. Imao sam još jednu zahvalnost povodom ovih priča, zaborava i vremena kojega više nema, koje nosimo jednu nostalgiju za svim tim vremenom i nekih tih pojava koje više nema i malih radosti koje više nema. Eto, ja se moram ovdje da se zahvalim na jednom daru koji me tako mnogo obradova i podsjetio me upravo na ove događaje iz toga vremena kada su značili nešto i značili mnogo. Davno tako srećan nisam bio, kao danas kad sam teglu pekmeza od Mile dobio. Bravo, to smo zaboravili. Ovo je kraj današnje emisije u kojoj je NV Umjetnost bez granica predstavila još jednog člana udruženja, Adema Hodžića pisca. I dalje ćemo oglašavati na talasima Urban Radija. Naši gosti oplemenjuju smisao našeg života, kultura nas oblikuje pojedinačno i grupno. Trudit ćemo se da i u buduće predstavimo dobre stvaraoce. Vama, dragi slušaoci, zahvaljujemo na pažnji. Do novog termina i novog gosta. Gost u sljedećoj emisiji bit će magistar Amer Ramusović, direktor komune, novinar, pisac, publicista. Pokazao bih ovu komunu koja izlazi tradicionalno u Crnoj Gori i ovdje ima jedan tekst i prikaz 4 brata Bulatovića iz Mojkovca. Bio je ono jedna priča, jedan grad,
4 brata Bulatovića. Posebno bi pozdravio sinove Marinka Bulatovića, pokojnog Laka zemlja, i njegove sinove Gorana i Miću. I on će nam biti sljedeći gost. Realizator, idejni tvorci ove emisije su profesorica Maja Vojinović i domaćin Šeki Musić, idejni tonski realizator Milić Dragović. Hvala dragim slušalcima Urban Radija. Hvala. Malo sam izgriješio, ali ne važno.